wan shanga pibaro kibashitong bat ibakia junken. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail R. Karmalim bringing you the news and events from Meghalaya. Here are the headlines for today. KSU commemorates Susotham's 83rd death anniversary. 17th Annual Youth Convention of Catholic Church Nongpo wraps up with inspiring messages. Candlelight vigil in Tura condemns robbery and murder of school teacher. And Shillong Peit All India Championship to begin with national contenders. And now the news in detail. On December 18, the Khasi Students' Union paid tribute to the legendary poet Susotham on the occasion of his 83rd death anniversary. The commemoration took place at the statue of Susotham located in Northeastern Hill University, Shillong. Members of the union gathered to garland the statue, honoring the prolific author for his significant contributions to literature and society. The ceremony aimed to remember and celebrate the enduring impact of Susotham's literary works. During the event, key members of the KSU addressed the gathering. Ruben Najir, Assistant General Secretary of the KSU Central Body, shared insights into Tham's literary legacy. Byangbor Palyar, Vice President of the KSU, emphasized the profound influence of Susotham's contributions on the community. Raymond Kharjana, Organizing Secretary of the KSU, spoke about the importance of preserving and cherishing the author's memory. Bahatu Nikoloi banyak pat hakalenti hakamati kaba kini kiri kurau kila iya hatu Ikloi pat ban pediang ya kata kajingat lenti kabajenjar kumba kini kiri ukrau kilaya hakapor jongki namar ladang imkloi ngimla baginya pat katkum kamati kilai ngaso panong ba kani kajingle buram jongi kalong tang siteng nglabalong hendaki don kampat baginya hakalenti baban buat pat yagi mati ban pusan pat ya kae kaba kini kiri ukrau kila i na kabenta kani ka pateng kejongi kinong kran semat mane kila pensno ya kata kajinya lenti kejenjar jong ni mulung hakapor urang dan heng slap thai hatu mangi kapateng ngomenta ikloi baginya kata kalenti jong jing jenjar kalenti badap ding penkiang na kapenta kadauba jong gari bakajat benrio umulung Susotham hanga smet umdai e tang tau mulung bothokot hendrei ngasuapat baudei uto nangi lupa ya kata ko omsaw kaban up na kabenta kari bakajat bendri kojongi higentian kibong hagwe geski ngen sakela kinong thodieng lani nong tong jongno suki pasuki ngina pelet jingmut ngi kumpa kita gisngi kila khamajan ya kajat bendriu bagi ri be kojongi hatu ngi Samla Nikoloi bagin IT no lani lelen no ila gari bakajat beriu baban IT no hagi wepat kimendir siski buan buhai sedong hagani gari ke kejongi
Upper Shillong Circle. Malki Circle. Samla Richard Mangyang. Samla Yeshan Mukim. Samla Edi Mangyang. Laban Circle. Malki Circle. Mauprem Circle. The 17th Annual Youth Convention of the Catholic Church in Nongpo concluded on a triumphant note yesterday with Nongpo MLA Muriel Bond's aim delivering the closing remarks. The convention brought together young Catholics from the Nongpo, Marngar and Nongkharai sub-districts. Distinguished figures present at the event includes MLA Muriel Bond's aim, MDC Balaji Rani, Sunshine Makri, Father Peter Seemle, Parish Priest of Nongpo Parish, and Father Devasya Vazayil SDB, along with sisters, priests, and other community leaders. Addressing the gathering, speakers emphasized the importance of maintaining a strong connection with God, especially during the festive season. They urged the youth to carry themselves with virtue and to embrace a God-fearing lifestyle, transcending the distractions of the material world. As the convention concluded, it left a resonating message for the young participants to carry forward in their lives, emphasizing spiritual values and a deeper connection with their faith. So we have menuju kapal tinggal sahang. Tinggal tinggi berkembang dengan dalam dunia jadi dibuat sama aku juruk orang aku juruk tinggal dalam tahun ini berkembang baru dari orang ini berkembang jadi itu dia orang ini manusia ini berkembang dan ini berkian. Jangan lagi dari kalau berapa sih kalau senang itu sama kami juga sama semua bersyukur pada juga berkali bersama dan pasang berhadu ini. Nanti kita juga di kepada berapa kita mengisi di beberapa bangkang dan kesaitan pada experience ini om dan ketimbule om dan bilang dan lantai kita mengalami experience kebanggaan layar mengalami di bersama. Bisa members dan serta menjadi seorang itu bersimpah baik namanya kami bersimpah setelah ini secara lebih berkau dan competition kasih akan juru harga operation kita berubah menjadi sistem yang dari balas kami bersama kemudian di dalam Meghalaya dan bentang bersama juga beri dan nasib anjur kami dari persenjataan Pak jong sesama Paris di bagian ini yang kam marok atau jendrodan dan dejun jadi orang kami yang kuat sudah ini senar kemudian benda di head case rapalan di lokal di presiden sekretari bapak also kenalan dari benda dari lokal itu sama perusahaan musim itu kan jadi itu sama depan ada juga dua di depan pada di ekor perkataan kerja depan mulai pada tahun sudah Isya kita disebut di kelas, but madrasah, but akhirnya trio dan yang diberai di penangguhan dengan Isya dengan isi pun di kelas itu. Tadi juga di kelas set ihapkan kemudian jadi pak ihapkan buat perkara. Lagi dipersiapkan pembuat bagian keberpol dengan set keberpol di Ngarang Roy dengan Science and Technology bumi pun kesan iham dan fikir yang terjadi
Nama kata kalau berbangsa satu kata. Ada bagi hak kami ya kisinjang kumpi pun sama. Akmi bahade umur dia om kumpi bangsa meneri kumpi bangsa bangsa. Aswa bagi niami menyiapkan kedekan lempung kecil kenduk jong seng Samla jong ke Paris nampok kalau koi kecil kenduk apa kanyo di penbenah kene kepoa bagi kene annual youth convention kalau kanyo jong seng Samla nampok Paris lah penkut kene kepoa. Kepat ya di Presiden jangka Sub District Nongkharai ban Siem ya kane kalama nati jong I Parish Pris jongi. A united front of NGOs from West Khasi Hills, including GSU, FKJGP, AHAM, ADE, HNYM, AYWO, SHG, joined by leaders of various churches and school staff, gathered for a candlelight vigil on Monday to condemn the alleged robbery and murder of Rangsapara school teacher, late T.R. Sangma. The 48-year-old teacher from Rangsapara Secondary School was tragically killed while travelling with a colleague from Nongstoin to Rangsapara when miscreants intercepted them with the intent of robbery. Expressing deep sorrow and solidarity, the group demanded the harshest punishment, advocating for life imprisonment for the accused. The vigil aimed to pay respect to the victim, late T.R. Sangma, and offer support to the grieving family members. Ya, we want justice. Ya, Cheng, sangat bergenang ya kan bukan. Right, kenapa kemudian? Mau ada? We want justice. We want justice. We want justice. Sangat ham dia, Pate, energy genang. We want justice. We want justice. We want justice. Singi ya peace rally ko ngat kapa singi liderang aro ya rally dong phagapa plak songni ski gapa dal gaparang angna handa kapa chance ko nani gaman yano aganna gata chol ko nani gaman angana simang ko matela anga bange maung phuba aganan jowa singni angni colleagues let T.R. Sangma wa saksa skulo gisknangi antangni kamko hagapa mandiung acham aruwa skulni nanga kamrangko khanagata wa antangni duty ko khamatin somoyo andakpa khanam gijagapa agana amsok gijagapa asel rangko wa grong na nangaha Meningaman singa staf
Rangsapara school ni staff rang aro ya jolo ngapa sakantian uni endak kepa obostao ga kanina chinga namen dukko mana aro namen gisik sabian yonga uni gaman chinga chingi Rangsapara school staff rang ni phalonge ndake momola namka jian authority concern khasapai na simang ya ko serious songe rachina ya case ko solve khana gata serious songe rachina aro je manderangan yano jak tongachem wa mangna krag pa sasti ko china jinga staff rang ni phalonge ba jinga molna namka aro dabia jingna justice ko chongmot gapa justice ko jingna monchina gata jinga dabia aro yasa nongaija ya jingni school na mangmangsa nongaija yano jinga nongstoi nara jingni district headquarter banga khamrangon jinga nongstoi chi reina nanga waleba saleba jinga reina nanga dona nanga ndakpa insecurity kenani donggapa ramarangko jinga reina nanga ngode jinga bangbata jingi office khamrangko jinga khana manja uni gaman general public naba ya andak kepa obusta rangara namen kenani wa maina ya school teacher rang nasa nongaija andi bachinga general public rang ba reina dona ranga office rang chi reina dona ranga dengthang kham ranga andak kepa kham rang naba chingna safety dongja gata neka uni gaman andak kepa rang obusta rang ko chinga aro ndak kepa mande rang ko khanam gija kepa mat burung mande rang ko chinga memang barang ko sasti onna manure jengni ya jolo donggepa manderang na khadongani ko aro khumkhumani ko jenga mangen ane anga chanchia ani gaman khasapae jengni authorities rang jerangan ya khamko niengachem khasapae ko sede songe rachina aro ya jolo donggepa manderang na dengthang mancha khadongatani ko onchina jenga. In a joint effort, the Bouncers Association of Meghalaya, BAM, and Shillong Welfare Society, TWS, supported by the Directorate of Sports and Youth Affairs, are set to organize the Shillong Arm Fight All India Championship. The event boasts a captivating cash prize of Rs 2,15,000 across various categories. Scheduled for December 20th and 21st, the championship will witness the inauguration by Health Minister Ampreen Lingdo during the opening ceremony. BAM President J. Kharbuli, addressing the media at a press conference, revealed participants from states such as Haryana, Kerala, Delhi and more are expected to compete. Registration to available online on spot has already commenced. Highlighting inclusivity, the championship features categories for both genders and specially able participants. BAM and TWS encourage aspiring athletes to seize this opportunity for personal growth. President Kharbuli expressed the association's goal to not only showcase Meghalaya's rich culture but also promote local products and cuisine during the event. The Bouncer Association of Meghalaya, Shillong Welfare Society, Kacuman ni kalau mengindia organize yang ini Shillong Arm Fight All India Championship. Akaba akan ni tentang Kindon Kinong Lekai Nabrok States apa di India sini. But wilayawan di Bini Bakdo mengindia lepas yang mesti di Nepal Shillong Meghalaya. Makin one man iyo bentalan ini. Kalau orang ka tentang kebahagiaan tentang national level, pada ni kuat bah kami kekabung siar di at least berok video election kita hantar menjadi report Shillong. Pada ni kita nak kai ampai begitu, andai jadi fiscally able, berkontribusi especially able. Dia sekarang kalau bah kami kita nak kai ini kita tentang ampai. Kinwan Bansaki di try yang PBL tiba-tiba di Bollywood selebriti pekerteng di Arvind Bas at PT Jandiani di jenis kai sedang nadu
aku trik aku trik na sai tu sini kan lai trik ande ko weekend hakaba video ka jing thoi bro please di ya kan ka event ka directory trong sports and youth affair pada atau kan ni ki businessman ki balai rap ini untuk long ini tournament di event tri perdai kan ka event haka opening ceremony inde Health Minister di Dr. Ampri Minggo, but ya closing ceremony in one day is di Chief Minister jungi di Chief Kontrak sama. Nanti man company senar ban company pu ipieng ni ka lengsan nila sabar jong ka event apa State Central Library nomor 2 kande ka venue nila yele ruban mo iki food court anta ki gaming zone anta ka housing pendon bat penjuru ka raffle draw hakaba kibawan pekai kibawan mensaki mengiru indio ya kata kaban persutana lagi kaban penjio iki kanu ka kusna tang ni nak lihat ke bangsa isno benar boleh terpanggil ke sports department pelayaran ini bat ni kadu karwai ni yawer ya bro ikun samla di badan sabton kong akan ika amfai akan manchmat mani simata bat kunjuru kajing pedang bro kerpang ya bro kistir nasbar ke pawan dan ya simata akan ika jila ka Shillong amfai All India Championship yang semua bahan untuk para atlet semua kita tiba kami juga ba dan kijing tu nak kita kat jom kita nak kalian juga mawa ke bangsa association yang so pai ti baro kita kuat pun simenta kali ka tournament nomor ba kali la le khnang ru nak menta ki brio ba long physically challenge ba ki beton jinjin cha ka kat jom ki ma te la pisa akan ka jakaru ikloi ba ni tiang so pai pi pinwan ban simenta la ni nomor ba kani ka dikalat ya ka ba ila ban shoki ya ka sub ba ka bor ka ba kini ki palok ki jungi dan te lada phi dan ya ta ka jing thrang wan chakman ule lai ka de ka sin bani kong ba tingi get scam ba de si kani kan de ka ta ka lat dan ka jing khang ban pap ya ka lawe ka ba dan am ta ka jong phi te na ka lang ka bouncer ba ka mawa ki shime kani ka lan ni kani sin jam ban plinti ya ki inclusive people ya ke bakina ban simenta om tang ha ka ni ka jala ka jung hinrilu bakina ban represent shikiwe ki jala bat kunju rusha kawi ki di ki por ki banwa. So viewers, with that we've come to the end of today's edition. Till we meet again, thank you for joining us.